Bakon sa Clarice. Ba may mun TikTok yo? Get, maman. Est-ce que Clarice, yo di pa jouer moun. mun TikTok yo e mou Clarice? Clarice, Bakon sa yo di Clarice. kon sa. Ou kon al bay pou poisson. Abe wim kon al bay pou poisson. Ebe baba vina mek dem. Ebe baba vina mek dem. Mun TikTok yo di madame. Ba may mun TikTok yo? Get, maman. Est-ce que ba may mun TikTok yo? Koli pou bala TikTok a mandé pour Clarice. Clarice. Peut-être. Ou pa yo di Dis bonjour à mon TikTok yo Clarice. Clarice. Eh, Get, maman. Get, maman. Clarice, yo di pa jouer moun. mun TikTok yo e mou Clarice. Clarice, Bakon sa yo di Clarice. kon sa. Ou kon al bay pou poisson. Abe wim kon al bay pou poisson. Ebe baba vina mek dem. Ebe baba vina mek dem.